Mpozi wakulira itakali kulugudo ki olwaba eruzira yaina kubichi yaina ikaba eitakali omutawuli Kampala wagulire gaba mbe baba eitakali gulire Ntebe era nsaba baala balyana badde mbi baba vaikansi ijo ne basomeseri enti mwabira kimwa mulundi gumo mwena. You are wonderful. Thank you, Baba. Did you know that I also know English? Yeah, Baba. Isn't it? Mayinza okusomesya naye nomanya oluzungu. Ekukobere kituufu. Wanjiri. Ekulukulu gitumula. Ekulukulu gimayite ikiki omu Uganda mona. Era eizo lwabaire lwakutaano era ekulukulu gyabaire ikiki. Era jona gyabaire waisu enani ekadimu koli mwaba yayina ikiki. Jona ikiki. Jona ikiki. Neje ikiki jona jiti. Tuli ikiki. Nicho baba. Wanji mwana waisu ati anu onkobere kuba ebyo weina anu oyinza kumbuulya n'ekyo maite ku. Baba waliwo ekyemaite. So adakita mu lulimi lwayiziro mu lyato. Baba. Olwatukire bakuwangana esente ng'oyaba ku isomero. Baba maite. Mbaire ti maite. Naalyo Kyambogo. University. Obaire ku university mbaire maite ti mu maka embogo omugikulire. Mbe baba. Ena baire ku university naali nkola counseling and guiding. Ekiri no mu lunyolero mu lulimi lwano. Okuwudawuda abantu. Nokubatererya owongo. Nokubatererya baba. Oli wamutewana kyeva na kuwaire sente nga timbulya oba basasula imeka iwejo wali otumulanga nga nkuwa. Baba wampaire sente. Kubeena ali mu counseling nafunirayo commercial office okuna counseling gire. Wanji? Commercial officer. Commercial ya koleniki. Anti baba na maliro. Tulisanga mube uwo. Baba. Wanji? Odi mutundie na maliro okusoma. Commercial officer. Ninjabe kitugumu. You went to kitugumu. Ngambulo munte yantunda. Nobody wanted to sell you there. Na yelo kubanali nkolero guidance and counsel. You had done it exactly. I got a commercial officer and somebody sold me in Kitugum. Did he kidnap you? No.
It wasn't a kidnap, Daddy. I thought it was this thing of taking people to UAE, Simani, Oman, Saudi Arabia. Wanji mwana. Hapo lagia. Mr. Hadisa.
nina. You were about to get into pieces. Nganoni angatimona. Wewe ngolowoza ndokubire musiramu. Where might it kubire misi. Misi againo kuiza. Baba. Oko ikiriri. Mwikiriri. Osoko nyambe. Wanjiba. Selector pakembo okwato ku mwana wa muzeyi. Omuteko kuntebe sinole. The happiest woman in this world today is none other than Okopele. Wangi asinole. Also can kukoleko. Walwa. Bande chojuli chocolate. By the way, I don't correct a lot of money in the Kimuli Kale. From with a Kimuli. From today onward, this moment in a Kimuli. Somebody killed more than Mr. Kimuli. Kalo bato mai techo kutumana call him Mr. Flower. Mr. Flower, wewe balokutwegera. He's wonderful, has been baptized properly. Baba. Mama. Wanji. Bakweza. Bawulira. Baisenga. They are hearing properly. Bakagwa bange. The friends too. Abemirano. The neighbors. Nabantu nyonyolo Whoever is here. Yes, please. Mwikirire mbalage. Wanji. Omwami wange. Okwenondere. Nde wadi omwami kitegeza nikimulu lingolo lola iziro munyanyi. Master. He's my mister. Ngaira baba yani baire mwami weigo mulola. Ata ndi mwaire matwale. Chief. Okay. Banange nyonyera baizira mu bitiwa byanyu. Awulira. Ono niyo bwenondero mu banji. Yeronde ino simolo.
bayembere mu lusooka ekigambo ekyo naye kale wangi olu baba niyo bwe neeronderera mu bangi okuba mwala wange omanjeeri nandera akalenzi akabaire omanjeeri kasukire mu kintu kindi kyova baire kyawoneka zindisaaloke era baba iso twakyusiremu iwe nani nomwala wange nze nemwetera majo baselekitali naye omuleeta no mumaiso omuwone ku mulundi gumoguti aya selekitali naye selekita olibiri bukomera kahole kale kahole kitugumu selekita You